Эфиряю Маршо радио. Айрирч Ал-Асхар университете дүйөш өсөчүрч студент шдахйеду мисра хилар шейн қиермеду боғш. Метигерч полицияну айлыхч сервисша даем рейч дахо киехч кхюш далютш шейн пач халқир ар боғш. Доқч дейған ихақлу Кавказ хуэх салафизман ауанчых. Үрсеви калтхамышцы айряхтаған вейхшу үрсөчүр савел презергерк вахарху. Доқч дейған бусулб республикшкар шейн дюзылш цан бәхкеннах бұш. Шариат бақуы хадис әрбей ингелсон меттініш ишт динх литература амёцар. Тухар мисрах мәрша сентиметр. Туристи визатчу өкш Ал-Асхар университете дейштаслорюш. Мәхсдуцигах илм амур. Чух вейхч хусмах ючих молчух дуқцадол. Қастен лыхар мейхшду ғалин истушках. Дие шотлуч диехар масит бетнашках люст Ал-Асхар университете. От заманчух визанхан гергюд. Турист вац из е студент ала цитароцунух. Шаш дешар хош бахрях хитцац қибашх отфуман тирго ештак вацер ам тяхач хенах айдлуq исан болина царн духал. Қахирях далятсынч алғай чурч при студентах әхкдүн ца информацият хезш. Тер хусмех хаусинчулт ях дэх шеран марсоқ баттада биген буш полис хош. Үш боцурш қи масех стаглетер хетах. Цах волчун қа берц зуда цан. Масех деделч дахетнер үш. Чемурсиев Исмаил, Дугиев Хизар, Аушев Ильяс, Зейтов Айла, Плиев Рамазан Воцурк. Мессенджер школ хамштас баржич бецах ирцер цандюш берш үшлецарх. Далецн берш дехнуч арба нус коштарчу луларч полицин дех школ чек белер үш шайна костилюш. Мысанха цажоплор. Бац үштрюк хаули. Қейч пач халқышкач журналистшн комментарийш цело мисарч полицину. Шай пач халқях қубут мелбел айдл хош қада дахдеш лятч чулқич холх низам тетюш дюхлою полис хош. Тауц низмо доц бақоншют полис хошка. Гатьё бахар хой тебехкнаш алшпа шансш. Журналист шай хулч амелшка студентш изло шайнц эрш йозит. Цмагдо сюрч даха оратал шай әзнш хазита қүйір. Қүйір үш шаш доузарн, шайынца проблемш дұхали ақарна. Дейшір чек дәқін деймақ берс ал шойцер. Тацу ал шойне қач дедене халду. Аэропортях гучдила цаля царн. Қайыр есайуқч шаймақ қошт дұхалца белг үш. Еца науқаца воқцар. Ларымыз нецқали структуре белхойнберг шайын теготтарн қүйір үш. Ғалғайн ғулқ ца хушумца хилару сагатто. Я дохкш бехкш датцарн. Элча сахазош дацк хуқолықын оцбахныш далецна әл. Қайыр яхлесін че доттыш цер қолы меха лушлюетч адвокатш ғулық дола дой тесіндуд. Аламат чолғи ғулықды олцар. Ам мадарца дүйц. Ғалғайчуын вице-премьер Цычоев Алихан үрсөчүрч Мисран векалц Ахмедов Талаат Ихапт цанқиетар хил жолтиха ял естияц. Үрсөчүн қайрерч консулу Абакаров Юсуп Детер ғалғайчуын айдылхой маситті сғуертер Ал-Асхари далестч дешар хошнтях терколаттың әл. Қитшу духар қамел шлил. Үрсөчүр бусулб айлымч қуза өш Ал-Асхар университете дүйш шайн пач халқир мыстак вутол шлил. Университету цело шайн студентих информации. Цулсонах шайн дүйш или шаш мухар тайнак би дама ецар бош бартпа ғирдер үш. Цунах ғулық цахилер әлдейтіні Абакаровс. Дела цаболч Кавказер бәхкен чарн коч иғар бух болшду боқ консулу. Facebook يحقيقا بوتار تنبوصل بفيشيخ سنغتم عطبلا غدحار اشتندوزلن اخشنس اولي تحوى قوش دول يغو يشنرك شي محت اوم بيتخلر تغتندوزلن غوميل دنرك اسلام بچ حقشيخ اولج توبان خوشن اخشنس غلاتين و اولي شيكونشك يوت مصرش بوليس خوش اناخ داليوت تير تليفونيخ حوس حانس اورشكحبو دولش نقح واتساب سنغتم بول تعرولك تسنخل حيوك تغايزة экстремизме несло. Хошикуни юц таqa. Элдерзир шейх Амел Абакаров Юсуп. Алгай чурч байнчех цана кепар хамш батшек бог консулу.
Делах течагин йотч мисрарч волонтерин информациц масих кирхалх кахирирч цахилч изоляторчвах генхилла лятснлату пытутмак. Сагарях мейхал дегиохою, кегирхой дейна бу мисран эйдалн цатейнч иттанышках кэч үрси бахар хошнасын царна кест депортация ерюэл. Материал автор Михаченко Лидия, Гочинарк Димаева Лиза.